epizoda šta da se radi. Ajde, čapoj, više mi se svida ovo da igramo koliko Minecraft. Naprimjer, Minecraft, šta se ovo? Minecraft, ajde, znači da se prodažimo gdje smo mi bili. Ajde malo da dobro, 1-0, ali ovog ne znaš, ja se priznam za to. Ljudi, ja preporučujem ovog trenera iz Manchester United, još kako se zove, ali dobro, što naučim. Ovo trener iz Manchester United, Rooney da ga hvara, De Gea mesto mjesta. To će biti ekstra, ti Rooney ekstra roman. Ne znam zašto, da je mnogo dobro brani, vidite kako ovo vrtka prema gumavite. Ja preporučujem da se stavi, ne, pa kako mi zalijepi gole. Ajmo, sada reći, ne smemo da ga primimo. Dobro, povedali smo, spasili smo na treću epizodu, ne, se nas su prvi, mi smo drugi, igramo sa Wolves, ali šta je kritično Wolves. A ja da se vratim, Rooney ekstra golman, prečkano odbranjuje, gola ne može da biti. Ajmo Rooney, nemoj sa špic da šutiraš. Kao ovo. A dobro, 3-0, nema ništa da se grižimo, da li će izgubimo, ovo je naša pobjeda protiv Wolves. Gdje se okačio, dead ball, Gdje? Hvala za small goal, vidite ga, Rooney. Kakav gol sam primio, ali kako da ne ga primim, ne, dobro je Rooney kako branite. Upa! Da ga branio nije. Da ga gale, 4-2 je bio, ali sudija ne pušta do sada, nije. Pa vidimo gdje je za mina. Znači, Arsenal su sada. Morao nekako ih snimimo, ali on su oparali. Evo, igramo s njima. Kakav je glupi. Teren nisam vidio do sada, pa Rooney, gdje skačeš tamo u vozdu? Nisi Superman barem. Bum! Kako nije gol? Da! Mamo snimam. Kako nije gol? Čakaj, uzeli muziku. Bum! 2!
vodim je, bum, 2 i to prečka. Ne, rana, to će se dati. Ajmo, te moram. A vidi kako je on čorav. Au, ne. Bum. Jaj. Ako je spasio, svaka mu čast. Dobro, jak izbacio. Vidi kakav bušavi gol. Kakva omovka do neba. Ne, gdje se našao VTDB? Dobro. Bum. I to sa špicom šutirao. Oh, shit! Dobro. Znači, ljudi, šta mi se dešava? Ne. A, dobro je, za malo će mi da go. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovaj klip, kako da ga narečem, video.